umunsi umwe runaka bazakora amasaha barasubiza iso Yohana yandika itorero ry'Efeso yarashaka kubwira kwanga kuri message zirindwi. Message ya mbere ngo yarashaka kugusa ko umunsi umwe runaka itabadilisha ifanane na Yesu. Itabadilisha fanya nini? Amen. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Amen. Haleluya. Isitaka murongo wa mbere rwose some kwiza kwa kane. Kitaka murongo wa mbere kwiza murongo wa gatatu. Kitaka murongo wa mbere kwiza kwa kabiri. Nitumara tuvuge ibindi kimwe kurangiza muri Efeso. Yohana kwa Yohana wa mbere igice cya gatatu murongo wa mbere kugeza ku murongo wa kabiri. Kwa Yohana wa mbere igice cya gatatu murongo wa mbere kugeza kwa kabiri. Yohana wa mbere igice cya gatatu murongo wa mbere. Nimurebe urukundo ruhebuje data wa twese yadukunze. Bavandimwe murebe urukundo ruhebuje data wa twese yadukunze. Aramute akafata ubunyene bakafata abagabo basipeka. None washobye muri bari kushusha bakabishongora akavuga Yohana akavuga Mariko akavuga Luka akavuga ariko gacha kari gatanu ukumva mu muhanda teye nduru yaba mwana mu byango runaka yateye mu Rwanda matora kwagira gutekana ukibaza none uzabita vuga bitabukije muri ubwira kwanza ibitabukije n'ukizaba. Haleluya. Ubutumwa uvugira abandi utabukije ubusubuka rero kumva usunze umukozi w'Imana yaravuze mu bakristo ugomba kuzabigisha izabandi bazabigisha ibyo bashaka n'abashaka gushyikiza kuri muri batazabigisha izabandi bazabigisha ibyo bashaka kubwira umuntu ngo reka gusambana habarebe kubwira umuntu ngo reka amatiku ukiri amatiku habarebe. Haleluya. Amen. Bwana sifusa. Amen. Tani kashiwa. Bazama kwemera hadi kuna tukatu. Wo gaje ko izaha ko ule bimwe ni mukaza wishinga kandi ari wowe wayido. Ai kugira abantu ngo mureke kwiyo utagici. Iyo jambo ry'Imana. Yugira abantu ngo mureke gusambana utagisambana. Iyo jambo ry'Imana. Yugira abantu kiranuke mucyatumi umutima ubangiriza kuko utakikiyo kandi bigira imbaraga. Haleluya. Kandi batwaza ngo yamandikira yazabwira ngo bagire gute bitubugimo. None rero hari message ziri mu butumwa bwiza ariko ndavuga ngo zibiri kubera ko basaya. Message ziri mu butumwa bwiza ariko ndavuga ngo ziri gusa. Ndumara gusoza. Kubera time zimara. Leta yaje. Bwana sisi. Haleluya. Ushize jewe ndanze gusubiza kwemera gutumira ubutumwa bw'itera. Namana ngadishira gahunda ndavuga ngo zorongera nemere ubutumira bw'itera mu kwa gatatu. None musubiza hasere Imana ngo usumurimo wawe. Wewe kisha kitekerezo nuko tumukuvuga tubasagaza kubika amazi mu buryo bw'urango w'iki ibana. Nuko ngo force yacu, initiative yacu, imbaraga batusha muri mena rimwe uwo ubwenge bwacu bwaza kumubwira. Sanga dukora gusa. Ariko umutima wacu kugira ngo umuntu wose umurimo wacu. Umuntu wacu no kuvuga nawo kubesa ku Imana. Yego. Haleluya. Ko muri Imana kuvuga tuti. Amurimo wacu so kurangira. Ushike no w'Imana. Kandi se umukora imbaraga se ngomba gukora hanze muri na Imana. Ikakora hanze Imana ikora. Ariko bene ndakabandi bimushishikara umutima mu bituze zakamenya. Zakacheka. Mungu tukufatara bahindura abantu. Sinjo sinabwiye ngo magendera ngo raza na Moses corona na kibe ngo bakishaka gani. Ushiko nari zo mu ndakunda kufasha. Nigeze kushaka muzehega
mzee Barasa na ndio kwa sababu kamilifu zabi siku nyingine ndo zabi kumbilo zabi kwa kahuna za kushaka juu mshikenda mtakatifu cha kunisha kulibuks nisha kuja kwa sababu mzee Barasa nikita kimshauri basi nisa mbilo msoko ndagenda kwa kahuna ngomba kushika juu ndaramuwi tumaze kujya bose gufungurira ndakubaza muzee nagenda kugenda umushiki wawe nihanuze ubahe mwana ndamwigiye nakete ndakaza none ikikweza ni ndakikwenza nani kubaza ko ngiye bana imbaraga nakoresheje kugira ngo mbwe hongeze ngo ndasarabira ngo papa araba mwana umushitsi bagace kumutaragira n'irangire ngo ndakubwira tugenda kwa bafu kumpaza mu butumwa tugenda turatara ngo tureze saa sita amata yo kujya banzaragiza sajyambe abataka bagataha asira bagasira none rero basusikara naho kwe n'abantu basira y'ikibali iwe na marehemu ntambara uzeho w'abadenzi n'undi mu kecu umwe wa ruhare mwerekina mama nono umwega n'inkingi imwe y'umunga ntambara ugagaza ingeriye kabiri y'indi batera isengesho tugari sasaba zari zibiri tutamikeye batera isengesho sasaba ziragira irashira sabunani irashira tugeze sabunani sizibagirwa n'ufishe abasengesho nagazengira ngo none batari muri bibiri ariko naje gusanga muri bibiri muri Timoteyo ariko ngo wowe Imana tuye mu coka tege muri tutatinyuka twakwegeye ngo gazatera isengesho arasera sakera ziraba sakumi ziraba sakumi ziraba musekurije mu gitondo muri ijoro ndani tawo batanga amina tawo rari makayi dusohoka turangije gitondo yaraga ngo mwana ubonye icyatshuje urugendo nabo musaba kumbwira nakibo kandi nivuga rugabere ko umuntu asenga amasaha ya kuba ataratangana natarani amen ariko undachwa basakate uto hayi kuzuzumbi habe no kuya zizemewe niba uvuze ngo nakasenga ntabwo bizemewe kuzamusenga bantu nishu kwitumve wawe ba wasura hayi nawo nyina sirasenga tumenye wa usenga tumenye tukusenga ibintu byose byabaye nyine fana umuntu nimwe amusenga ngabandi mu manu amashyi mutegere izo gute asenga niko kuri haleluya amen usanga itifu tugiye kusengera mu bacu watanga kusengera rugo ukamumva yuko nakuamini umwanya wo kuri umwanya wo gusenga babe bakaga baferese muri ntamazanzi wacu tuza kutabanga ngo amaraso ngo ese twamenya ibyo tuvanga n'ibiki tuzabaye Natori. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kuimani tuwayo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kandi bazako gutera ukosa atate. Musagira gute. Abagabo Imana zakuna kuvuga cyane. Bigeze kumusitari musumwe nakuharangiza kukabara mzee kaje pesa wa Paul Twasa. Bari na mashaka kuri kwenda usanga kwenda yuzu yuja tayagati abakisi muri bari bagimbe arabna ngo ko mwakazi atwaga kubera kuko kwenda yuzu turavuga kuja kumeza kukabara nuko twerera yuzu n'abakristo ati turavuga tugenda kwenda yuzu mwabona kuko wasa kusize kipanda buke babona kaje kwamubona hakujya kwenda uwo musi muri watashameza bari gusasubira mu bishobo Amen. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Nene wao kwa umutimba ngo ni yarapfuye ngo ni bazamwita seraza atakukoresha cyane. Marakoresha. Baza seraza keke seraza kushe kumbe ariko bitandase bibishise. Nubushe n'abantu bari ngo seraza yibabaye kumba. Ariko ndimuzanye. Mara mshindi musalaza iwawe ariko tibayi tiwofu mukarimu musalaza iwawe yeyi nigeze kusanga umukristo kuri kwerera ahafirindana babukimbara bamusesereza ngo basanze yakwendera n'amasenge asukeza harika kuri nani none musalaza iwawe nakora kuri Seraza rika ku kwego mubugenda igitero cy'abantu kunguku
bakatora abantu bajya kwicara hariya bagatoza sadaka bakoresha bakamaze ijana bakajya kuzungumira n'akajyana. None ukunda serase si kwani? Amen. Haleluya. Haleluya. Wenda sinzi reka ndebe sinzi icyo yarashaka gutanga ubutumwa. Niba ngo bifite abantu bico yimuhira wenda navyo birashoboka. Ariko ejo sinzi ngo serase ko twese. Bigeze kumyuka nyuma amasaha 6 arareba. Amasaha turashika banyumisha. Baranyimira ahantu sino hato mujombo gera na hato mujombo. Baranyimira kwa aho babiri batungana data watugere muri Amerika. Bamatubwira ngo turabombora kumbara. Iyo abako turabombora cyangwa ko twatsa ku. Turabana n'ibita. Ngo turabombora kumbara. Bari kusana mu warufuye mu muhanda. Ngo turabombora kumbara. Kuno bisiraza no barasa. Amen. Umwari mureke kuvuga ko muri hano. Waruvuza amakuru asema. Haleluya. Okay. Semu. Ora ni ngisa. Dari ko magari tumara tukanda na mento. Wewe ni morali yaka. Wima ncho. Amen. Haleluya. Wana sisi sana. Usese kuyala kumsaba hakoze ko mukingo iwabo apase rwose. Agwa kwishije mu batuganye muri bene wacu. Wa me. Au wangu niko kufakana na njuno. Hakika ngo fakana njuno. Para kukamana na wazo sasa ni tauko zombeshi. Ala ko yuzo. Hapo kitaka kiofasha. Bara bagawali bara shi. Amen. Bara bagawali bara shi. Nubisha kuongera azali ndani kwa mwenye ndiko ndashaka. Gerusenge Kandukanye gusenda kwawe ukwabiriza kukiriza zataninga onishozi kwawe. Message leo iko kutumwa ni hivi. Tahana kota. Logo chokozo yunete n'abandi batuciye akaye. Naho tutabara bica. Gatano murongo wa mbere kuza ku murongo wa 4 aravuze ngo uwizera wese yuko Yesu Kristo niwe wazawe n'Imana kandi ukunda wese yabyaye akunda n'uwabyawe nayo. Nicyo kitumenyesha ko dukunda abana b'Imana nuko dukunda Imana tugakurikiza amategeko yayo kuko gukunda Imana ari ukuri ari kwitondera amategeko yayo kandi amategeko yayo ntarushye kuko uwabyawe n'Imana byose kinesha iby'isi kandi gukunda kandi kwizera kwacu kandi uko niko kunesha kwanesheje iby'isi no kwizera kwacu. Amen. Burije musayagiye nabaye mwarimu nzabona tazomutuze yakoze cyane mu buzima bwanjye bw'umwarimu. Nigishije ndabona kuvuga cyane imyaka 26. Nigishije primaire, nigishije secondaire. Nabaye bateri imyaka 8 kigo cya secondaire. Iyo mushaka gukora orere y'icyumweru amasomo abanza makuru manini bazayatangira mu gitondo tuwushira matematike Isaia 6 tuwushira shimi ku isaha ya 7 zagaragara zashiraho za muzike za histoire za dese ofwa za sha Bentobuto. Amen. Nazareti. Wereke wera kuko tukubwiriza abavandimwe abakastoma bandi turabwiriza abantu bandi ibimuzi. Ubushumba murababara kuko kuda tuzukuri. Amen. Haleluya. Amen. Turabona ari ikimenye tumenyeza. Zomwe zikirwa karirimba kwicara kandi kuragiza. Oh, super. Ari nabo kenisha. Nabo kenisha.
rero baza bategura ibiterane zo kwiyaranja indirimbo zo kuramya no guhimbaza haraje zo kwitwa lala salamu uzi lala salamu igitaramo cya lala salamu icyaga baza kubwiriza ijambo rigatambuka noneho umugabo utumiya ubugereza kuba tuvudumiye ntabwo tuba ko turareba ku masaha ko turi gukora masaha yacu. Amen. Ariko twamaze kubwiriza ritatambutse uza mwicara mukaramalana salamu ukabudumiya okay nazo birakene. Haleluya. Amen. Kuko bifasha benshi bakene gutabarwa kubera kuko tweretse. Amen. Haleluya. Ukamwisho kubagiye hanze waratabirita turi muri ala salama. Baturana muri ala salama tumwereke Imana iramutabara kandi yaramerewe nawe. Ejo bundi agenda hanze ariko jakora mukoza ramwe bazangurira bazambezi namubwiye ngo ndahinzira tuvuge gushitse sadaka ujana bikabisa kuko nje usindi Imana ndo mukozi w'Imana. Haleluya. Sinje wakoze narakoresha wakoze rero kumugura gute ndugomba guhera twemeza sinje kumugura kuko turakoze wakoresheje n'ubwira gute ugomba guhera. Rero nta mafaranga ashaka wewe yatekereza amafaranga no munara yawe ariyo sana ndabwira abantu ikintu kimwe mu buzima bwawe bw'igeze gusa ariko ifaranga zizingira mu bubasha habe n'istekoro rero ndagiye hantu bivuga ko tumwa Imana kubera unene k'umutima wacu utegeka kubasha ifaranga uzibagize abantumiye bazotogisha ifaranga yise ko tubaka amafaranga twarakwiye rero kandi kuko tumwandu bakoresha ifaranga yise mu mafaranga menshi umare n'amasohoka utese tunasuzu kutya yabagenu antina barabaza n'iki kandi tatuma icyo wari wabize mutima wacu yo kuko tugira ifaranga isigaye ububasha. Amen. Avec la recherche était conservée, mais mauvais maître. La thèse n'était azaba ari mwiza n'igihe nyine amenya kwiyokoresha neza n'ibyara amumare muri n'igihe akore akaba agakora icyo bita akabimana yaka